Tuğanдар, assalomu alaykum. Hurmatli kanalımızın görücüleri, mal çarba görermandары. Salamatсыздарбы? Bugün 22 may 2026 yıl Чүй облысы Беловодскийдин Сретенка деген айылынан ушундай уйлар чыгып жатат. Сан, Боз дегендей. Assalomu alaykum aka, кандайсыз? Жакшысызбы? İşleriniz жакшыбы? Bugün канча баш чыгат? Bugün 14 baş. 14 baş. Sağan, boz. Sağ 2 sağın kalganı bozdu. Kalganı boz. 2 sağan. Uşul 2 sağan okşoydu. 2 sağın bunlar. Bularınız boz, Bunlar boz. Az birinci tuğutlar. Jaş, mınaki. Karаңыздар, туғандар, желіндерін көріңіздер. Сарайдың içinde de var, ana sırtta da var. Görgözөбүз чекеден. Sizler kanalды колдоп, видеоға лайк басып көрүп туруңуздар. Бул биринчи туут бушул? Bu birinci tuğut. Oo, çoğun eкен, ha, boylu. Kança ay boz? Bu 12 dekabrda kaçkan. 6 ay bolup kaldı. 12 dekabrda kaçıptır. Mınaki. Çoğun eken ötü. Bağısıçı? Bası 290 bin. 290 bin so'm. Bu limuzimenden Ayşir arılar. Paradası Ayşir менен limuzin paradadagı argın eken. Oşon үчүн мындай көрүнүп турат да мына уйларга караганда. Bu yaş kunacın Şiviz. Bul Şivits, özüsün jергиликтүү. 4,5 ay boz. 4,5 ay boz. Birincisine? Birincisine. Mına birincisine boz eken. Bağısını aytыңыз. Bası 175 bin. Bağısı 175 bin so'm. Bayken nomerini ekranga koyuyoruz, çalыңыздар. O tokolçu. Tokol birinci tuğut burada. Bul birinci tuğut. 6,5 ay boz. 6,5 ay boz. Mına. Bası Bağısı 230 bin. 230 bin. Mına gelişken, жақсы uylardan alam degender, жаш mal alam degender, çalыңızдар. Dastavka uyuşturup berесizби? Uyuşturuyoruz. Buyursa. Jet oblast. Jet oblastı. Jet oblast dastavkalары бар. Андан кийин бул кайсы парада? Çornik basın. Бул черный пёстрый. Birinci tuğut. Birinci tuğut bu. Muzosу менен бе? Birinci oldu. Birinci oldu. Muzosу менен. Kança litre berip atat bayke? 22'ye garanti veriyorum. 22 litre. Orkesi olur. Gelip görüp sağıp alıp ketsеңиздер болот экен. Мына желин. 22 litre суткасына берет экен, he? Суткасына. Төртөөнөн чыгат, he? Жаш, мына. Таза. Караңыздарчы. Пародасын. Көрдүңүздөрбү? Баасын айтыңыз. 380 bin. 380 миң сом, мынакей. Muzos urgaçı. Музосу ургач, киндиктүү экен. Андан кийин булчу. Bu galıştın. Галыштын пародасында бойлуу экен. 25 litre sütüne. 25 litre берет. Да, 25 Аппаратта сайызбы? Аппаратта Аппаратта саалат, мына тугандар. Баасын айтыңыз. Bası 380 bin. 380? Emesi dağı bir ay olup kaldı. Туганнабы? Ha tuğanda Bir ay. Музосу жок, а бирок? Muzosu var. А, барбы? Бар, Музосу бар экен тугандар. Ургач. Мунуку деле бар ургач. Бойлуу экен, бул, э? Мына сүт багытындагы уйлардан, биринчи тууттардан издеген бир тугандар болсо, чалыңыздар. Анан дагы өзүбүздүн жергиликтүү уйлардан алам дегендер болсо, анда жүрүңүздөр, мен көрсөтүп берейин. Мынакей өзүбүздүн жергиликтүү тоо ташка мыкты жүргөн уйлар. Кенен жоон. Боозбу бул, байке? 7,5 ay olup kaldı da 7 7 aydan açtı. айдан ашты. Канчанчы туут эми? Bu ikinci tuğut. Бул экинчи туут экен. Экинчи Мына экинчи туут. Желиндерин караңыздар. Баасын айтыңыз, баасын. 340 bin. 340 миң сом, мынакей. Чалып айланышып алам дегендер. Көрүңүздөр. Андан кийин булчу. Buldağı Şiviz. Бул да Швид парадасында. İkinci tuğut buldağı. Экинчи туут экен, мына. Киндиктүү бул дагы. Баасын айтыңыз, 280 bin. 280 миң сом. Мынакей, уш. Жакшы экен булар. Жоша булар, э? Joş. Жош. А булчу бул? Bu üçüncü tuğut. Бул үчүнчү туут. Бул канча ай бооз? Bu 7,5 ay. 7,5 ay Bardıq boz. bir değil, Boozduk bir değil mi? 7 aydan ötkünler. Boldu. Düngüne de süйлөшсөңүздөр болот. Баасын айтып коюңуз. Bu 320 bin. 320 миң. Андан кийин бул. Ondan keyin bul. Мынакей, ушундай болгон. Бул дагы бооз. Buldağı boz. Мына канчанчысын туйт? Buldağı ikinci tuğut. Экинчисин туйт экен. Баасы 280 bin. 280 миң сом. Мына баасы 280 миң сом. Койду байке. Мынакей бооздук желиндер. Төртөөнөн тең чыгат, э? 4 tane tek çıvar. Мына байке момундай аппараттар менен саайт, вызылдатып. Аппараттар менен саайт. Колдо деле сааза болот да тиги уйларды, э? Aparat menен de sağ. Аппарат менен да. Аппарат, э? Aparat. Ооба. Мынакей, чалыңыздар, байланышып алам дегендер. Анда Kunacınlar var. кунажындарды көрсөтөлү, жүрүңүз байке. Мына тугандар, кунажындар экен булар дагы. Мына жакын көрсөтүп коюнчу. Бул боозбу, могу? Boz birinci tuğut. Эки тиш, торпок тиш. Бооз экен. Бул канча ай болду экен бооздугу? Bu 6 ay olup kaldı. 6 ай, э? 6 ай. Мына мына кунажындар окшойт. Buldağı boz. Могу? Кеч бооз 4 экен. ay, 3 ay. 4 ай, 3 ай. Бааларын кандай баалары? Bu 195 bin. 195 миң бул. 165 bin. 165 миң. Kalanı 5 o 155'ten süleşi yolları var. Калганы 555 миң сомдон сүйлөшүү жолдору бар экен. Мына ошол 5-өн көрсөтөйүн. Жакын. Булар жаш кунажындар экен. Үш. Жебиштер бар жакшы, э? Жақсы. Мына. Жакшы, мына. Мындай 5-өө.
155 миңден сүйлөшсөңүздөр болот. Анда ушу менен видеону жыйынтыктайбыз байке. Соодаңызга береке берсин. Рахмат. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. 7 область доставкаларын уюштуруп берет. Ойлонбой чалсаңыздар болот. Мына жаш кунажындар. Уй кыламын жетелеп жүрүп дегендерге мынакей. Булар дагы чоң уй болот эми келечекте. Мынакей. Мына ушундай. Чүй облусу, Москва району, Беловодский, Сретенка деген айылда.